Ki Pulit Anti-Narcotics Task Force Meghalaya kalapan yak jingkanra Lumsurvey Shillong haka arpu tarik ujeliu arhajar arpunriu haka nik jingkanra ki Pulit kilara ya kini ki arngut ki suba bagi don ki jingadei bat ka kam ki droks. Hadin ki jingkanra kat kum ki kendon juga NDPS Act ki Pulit kila Kurup ya ka wake senduk sabon plastik ke bedon yau heroin ubakia kumba katnriu 0.2 gram. Bat kawai ka mobile phone. Kita ke arngut ke pala suba ba kidai ke badon kidi ha kene ka kam latip kerteng kum ka Sabina Begum arpois nam karta ka basyong basa Lumsurvey bat kadai kanong song snong bapura jong ka 5th mile Samdhara Sonitpur Tezpur Assam bat away pat obalatip kum virus sing South nam karta obasyong basa ha Punjabi line bara bazar. Ki pulit kala register makoduma hapo ka NDPS Act hasada police station Shillong bat ka jingdokit kadang ya chakman.